Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Muhtaram din qardaşlarım, derslerini Allah buyurgan bolsa biz davam etamiz. Bu indi mukaddime bularak biz inşallah fiqh derslerini okuyacakbız, namazının dürüstlüğün, qaybir belki delillerini o'tarbiz, qaybir deliller kerak bular bizga. Hanafi mazhabi bu mesele boyunca yaysa tigi mesele boyunca nerse deb ayta, ne için şulay deb aytalar, hem başkalar bu meselelerini de öğrenirbiz. Qaybir vaqtda tigi bari tek hükümler gene kerak bular, hükümlerini aytarbiz, qaybir vaqtda deliller kerak bular, biz delillerini de aytarbiz inşallah. Bunda benim aytarga tilegen narsa bugungi kunda biz bilamiz, bizga belgili iki türlü medrese var. Biz ana medrese şartlı ravishda atıybiz. Yani ul medreseler şartlı ravishda. Uruscha aytgan vaqtda uslovni medrese deb aytamiz. Birisi mazhabga iyaru. Yani Hanafiler Hanafi mazhabini iyarga kerak deb aytalar. Hanafilerge kim Hanafi mazhabına iyere, onlarga İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhiga iyererge kerak deb aytalar. Qaybirovlari Shafi'i mazhabına ham 4 mazhab belgili. 4 mazhabga iyeruvchilar bor. Qaybir kishilar aytalar yo'q. Qur'onga ham sunnatga iyererge kerak. Ya'ni mazhabga iyererge umuman kerak tugul deb aytalar. Qaysisina iyererge keraksin? Qaysisi durustroq? Ham niçin durustroq? Niçin mazhabga iyere başladılar kişiler? Niçin Kur'an hem sünnetini taşladılar so'ng? Buna biz bugün aşıqlı başlayız. Hem bütün derslerde devam ederiz inşallah. Elbette muhtaram din kardeşlerim, biz aytamiz Hanafi bularak, yaysa başka mazhabga iyeruvchilar bularak elbette mazhabga iyerga kerak. Niçin mazhabga iyerga kerak? Çünkü muhtaram din kardeşlerim, mujtahid derecesine жетмеген, кто не достиг уровня ичтихада, мujtahida, самой большой степени учености, ким аңарга жетмәде, ул Kur'an һәм сөннәттән генә ичтихад кыла алмый. Моңарга дәлилләр бар, бик күп. Мәсәлән, İmam Abu Ja'far at-Tahawi, аны бөтенебез дә белә, Tahawi акыйдасының muallifi, yani avtarı, başka kitaplarının avtarı, İmam at-Tahawi bik zor galim bulgan. Lekin şuluq vaqtda kimning mazhabında bulgan? İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi mazhabında bulgan. Yaysa İmam Muhammed, İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhime, ikisi de hatta mujtahid derecesine jitularına qaramasdan alar barabar Abu Hanife İmam Azam rahmetullahi aleyhinin mazhabında qılganlar. Mesela İmam Nawawi, biz bilamiz İmam Nawawi bik zor galim bulgan. Riyadus Salihin onun kitabını okuyuz, onun başka kitapları da var. Lakin Nawawi mazhabı ul getirip çıkmagan, ul Şafii bulup kalgan. İbn Hajar al-Asqalani şulay özünün mazhabın getirmegen, barlıqı getirmegen, Şafii mazhabına iyergen. Hem köp galimler buluğuna qaramasdan, lakin mujtahid derecesine жетmegenge göre, onlar barabir özlerinin imamlarına iyergenler. Şul galimler, şunday galimler bula turib, onlar mazhabga iyergenler. Biz o'zimiz nechik tilimiz Qur'on ham sunnatga baya berikmi? Yo'q, bu dürüst tugul muhtaram din kardeşlerim. Bu dürüst yol tugul, dürüst saylangan bulgan yol tugul. Mesela biz aytamiz, niçin sen bulay işleysin, niçin sen tigilay işleysin? Biz qaybir kishilar aytalar, mana Albani şulay deb aytgan. O'zining kitabında Sifatus Salatin Nabi mesela, ul şulay deb aytgan, namozni şulay eng dürüst, eng sahih bo'lgan hadislarni ul jiyğanda eng dürüst bo'lgan fikrlarni
ул сайлап алган. Ләкин мөхтәрәм дин кардәшләрем, әгәр дә син Албани шулай дип әйтте дип әйтәсең икән, ул вакытта син Албанига ияргән буласың. Коръәнгә һәм сөннәткә ияргән түгел. Албанига син әйтәсең, син кайдан беләсең ул Коръәнгә һәм сөннәткә ияргәнне? Кем әйтте ул Коръәнгә һәм сөннәткә иярә? Үзе дип әйттеме? Ләкин бөтен мөҗтәһидләр Коръән һәм сөннәткә ияргәннәр. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллаһи алейһи булсын, ул Коръән һәм сөннәткә ияргән. Имам Шафиғи булсын, ул Коръән һәм сөннәткә ияргән. Имам Малик булсын, Коръән һәм сөннәткә ияргән. Имам Ахмад ибн Ханбал Коръән һәм сөннәткә ияргән. Ләкин алар мөҗтәһид дәрәҗәсенә җиткәннәр, Албани мөҗтәһид дәрәҗәсенә җитмәгән. Без кемгә алай булгач ияргә тиешбез? Албаниның китабында язылгангамы, югыйсә мөҗтәһидкә ияргә тиешбезме? Без әлбәттә мөҗтәһид дәрәҗәсенә җиткән галимгә иярергә тиешбез. Аның мәзһәбенә иярергә тиешбез. Әгәр дә аның мәзһәбенә иярмибез икән, ул вакытта без ияргән булабыз мөҗтәһид дәрәҗәсенә җитмәгән галимгә. Бу дөрес түгел, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Ана өчен Аллаһ Тәала безгә менә булай итеп дөрес сайланган юлны, дөрес юлга иярергә, дөрес мәзһәбкә иярергә насыйп итсен. Мәсәлән, хәзерге вакытта без беләбез, күп кенә кешеләр тәсбихне фарыздан соң кылалар. Бөтен кеше сөннәткә тора, фарыздан соң кылалар. Ләкин хәнәфиләр сөннәттән соң, әгәр дә фарыз бетте икән, фарыздан соң сөннәткә торалар һәм соңыннан тәсбих кылалар. Ни өчен булай? Киләсе дәрестә без аны өйрәнәчәкбез иншаллах. Хәзер азан вакыты. Аллаһ Тәала барчабызга да тауфик насыйп итсен. Аллаһ Тәала барчабызга да дөрес булган чын галимнәргә ияргә насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.